amini neno lake alilosema nawe hata akawie, ni kweli atatimiza, ijapo sisi twabadilika. Yeye ni yule yule jana hata leo, Mungu wetu ni yule yule, Mungu ni yule yule jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule yule. Shalom shalom nshuti namwe bakunzi ba Impawa TV, ndabaramukije muri hose, nizere ko muguwe neza mu banyu no mu byanyu. Nkuko mibona rero turi ahantu heza cyane kuri Boulevard de l'Uprona, restaurant Bardos, aho benshi bakunze kwita kwa Sogo. Inyuma ya kamera tukaba turi kumwe na Claude Nzirimwo. Reka mbana ndabibutsa gukora subscribe, share na like kugira muze murakurikirana ibiganiro byacu nkuko bisanzwe. Uno musi rero twaba twatewe iteka ryo kuronka umutumire wacu mwiza cyane, reka tumuha akanya yidondore. Kaze muri Impawa TV. Murakoze cyane. Ya turaryohewe cyane kubakira. Kandi uraberewe cyane. Nego. Niyo ngorane mfite yonyine. Antuka niyo ngorane ufise vraiment kuri uyu munsi. Nico nagwaye. Ya uraberewe cyane. Sinogaya ntabikubwiye. Ya reka tubanze dutangure ko kwidondora kubatakuzi d'abord. Murakoze cyane, amazina nitwa Ngoma, Josue cyangwa Joshua Ivana nuko umuntu ashaka. Nkabandi umuririmbyi uririmba gospel music, indirimbo zihimbaza Imana. Ego. Uri umupapa urubatse, ufise abana, bakunda kwita papa nde basi. Imana yampaye umugisha w'abana benshi, ubuserutseho nyine niwe. Hari umwana umwe kenshi usanga bakunda kukwitirira. Papa Shade, Papa Gracia, wowe ushaka wese. Papa Gracia. Papa Josuela, Papa Ganza. Urafise na Josuela. Kugira ujanishe na Josue. Wow. Ego. Ya nkuko mibona rero no musi twabatumiye muri Impawa TV, twari twifuza ko ushaka kudupartager ibijanye n'umuhamagaro wawe kuririmba. Kuko twarababonye muririmba ahantu henshi mu ma ministère giti canyu, ya turifuza ko ushobora kutubwira umuhamagaro wanyu watanguye gute. Yego murakoze cyane. Umuhamagaro novuga ko nawisanzemo. Yego mvuka papa na mama n'abakristo kugeza n'ubu, banjanye mu rusengero kenshi. Ndibuka nkiri muto ya papa akanshira imbere yiwe nyine mu rusengero, ariko twakunze kubana cyane nja handi kwa oncle. Niho cyane niho namenyeye kuririmba, niho nabyumviye cyane byo kuririmba. Ariko novuga ko nyine ari ibintu navukiyemwo zisangamwo n'ubu ngubu kabisa. Umva ntushobora kuvuga ati natanguye uyu mwaka. Oya sinobimenye. Wahereye muri Sunday school. Yego Sunday school. Ngenda nzamuka nyine gahoro kugeza n'uyu munsi. Chorale wa Yambereye waririmbye murashaka kuba woyibuka. Chorale ni iz'abana nyine zabacu muri Kongo. Ahantu bita mu Muzinda. Mu Muzinda. Ya ndumva warabitanguye kera cyane. Birumvikana ko buri umuririmbyi kuri ubu tuvuga tuti araduhezagira gose. Yego. Ya mbega d'abord Ngoma. Tukunze kumenya ku izina rya Ngoma. Mbega Ngoma d'abord yatanguye kuririmba indirimbo zo ku giti ciwe ryari. Urabona iyo umuntu arimba muri chorale nyine hari igihe wumva kumva ka inspiration ukavuga ati ngibonye uburyo nyine kabatereka nje muri studio. Numva yina ariko guti cyane nyine we ntwijanye muri chorale bene uko nguko. Natangiriye hano i Bujumbura, je pense bien nka 2011 gutyo. 2012 yego. Kuko nari muri chorale no ngira karirimbo kamwe ndavuga ati nkajane muri studio. Bene uko quelque part mu Kamenge nyine za warakikoranye. Yego. Wow. Ngoma urakompoza? Yego. Urakompoza. Wow. Umaze gukompoza nk'indirimbo zingahe? Cyo kibazo kirakomeye, nta mubare nzi ariko ni nyinshi. Ni nyinshi cyane. Zirenga igihumbi wenda n'ibindi hejuru ntazi. Yego. Wow. Ngoma apart yo kuririmba ku giti cawe, twarumvise ko hari imigwi itandukanye uririmbamo. Kubifuza kuyimenya d'abord uririmba mu ihe migwi? Yego. Umva narimba muri chorale nyine hano muri EPG, ariko hakaba n'indi ministeri yitwaga LBT yakoreramo. Baranye influence nyine njamwo. Ndangije njana hano ndirima muri Alarm Ministries.
ni nk'iyo ngiyo cyane niyo abantu bamenyeyemo surtout alarme iba mu Rwanda ego ya ndakubona muri alarme cenda vyibuka ndakubona cyane Ngoma umaze gusohora no gukompoza indirimbo nyinshi ego none muzi umaze gusohora ariza abantu bakunze sinzi ariko arizo mbona nyine nkabona nyine comment zabo bo uretse ko nazirimbanye na alarme surtout alarme ndanayishimira cyane yaranzamuye yambereye bridge nziza yambereye ikiraro ciza njaho abantu bakambona cyane no nkizo wagira umva baririmba kenshi mu maeglise ni nkiza nka songa mbele Mungu ni yule hariho impamvu hari impamvu ndayizi ni wowe wakompoje yego Imana iguhezagire cyane ndayisohora n'izindi za salama ko ntizirasohoka nyine ariko salama yo n'undi muntu nyine twafatikanyije azayisora gwiti ciwe ariko abantu bakunze kuyikoresha n'izindi nyinshi ntibuka za dufite imana za ndeyande bivana neza abantu bakunze wenda hiyo hari je iyo ndirimbo vraiment iramfasha gusa sinarinzi ko ari wawe compoje vraiment nane baje kwimenya nyuma nyine nari ntaraje no mu alarme nyine bakayiririmba nane ndahunga celebra mu bandi umva ndaryohewe kurusha abantu nyine batarabimenya Imana iguhezagire vraiment none composition yawe je numva composer indirimbo zikomakome nziza ziryoshe none ukompoza sur base de quoi ufise Bible y'ukura kompoza urarota Bible yo ndayisoma kuko nk'umukristo nyine kimwe n'abandi ariko none kubera ko ndi muri carrière ya musique je mfite uko nyori yantanye Bible nashobora gusoma hariya muri Matayo 7 no kuri 7 bisanzwe nyine jewe nkabisoma deja numva wenda ka melody n'urugero canga ashaka kubisanisha n'ibindi nyine bene uko jewe sindota singira hari gena mbando mu ibarabara gusa nkumva indirimbo iraje nabandi gufungura nkumva indirimbo iraje bene uko nyine nkayishira muri melody bikagenda nta muntu w'umucuranzi yigera gufasha kubijana na melody uri umucuranzi yego apart yuko unaririmba uracuranga ntibiri hejuru cyane ariko nyine ndacuranga piano gato yanjye ariko nyine ni keza nakandi nta indi instrument de musique ucuranga guitar si cyane narayibagiye naricuranga nkiri muto ariko ubu narayibagiye wagiye mu byo kuririmba n'amapiano mugana navyo ni vyiza cyane bose ya ufise composition iteye ubwoba vraiment yo Imana ishimwe kubatari basanzwe bazi indirimbo zawe Imana ibishimire izo ndirimbo zose bozisanga kuri YouTube channel yawe ya alarme izo ngizo ya alarme yego ariko nyine umwanditsi nijewe ariko izanje nazo zirahari hari nkitwa mbagare sinzi mbagare voilà narayibo indirimbo iri artistique ari cishaka kuvuga nayo nyine tuzobivugaho nyuma nindi izindi nkazinga bazozibonaho hasi yes n'izindi ziri inkuru izindi zitarasohoka nyinshi zonaga impeza amakorali izindi nyine bene uko nguko kwa wagiye uratanga indirimbo ku bantu batandukanye cyane album y'abantu benshi atari alarme atari uririmba abantu benshi cyane yego Imana iguhezagire rero merci beaucoup none Ngoma apart yuko uri umuririmbyi nta ni Imana ishobora kuba yaraguhaye ndumuvuga butumwa uri umuvuga butumwa mwiza yego ndashobora kwigisha nyine ijambo ry'Imana apana bimwe tuvuga cyane mu gusaragurika ngo zagiye mu kagize bita none buke twaganira ijambo ry'Imana nyine bika none warize theology ni ibintu wigishijwe na mwe muyera gusa na nyine no si ishuri wa mu sinzi ko umuvuga butumwa par exemple ngiyo n'indi mpano abantu batari bakuzi ko Imana iguhezagire cyane rero Ngoma merci beaucoup ariko Ngoma ukuntu aririmba hari abantu benshi bifuza kumenya mbega Ngoma kujya ukuntu aririmba nta mutoza afise canke yaramwigeze ntawe yego nje nyine uritoza wenyene basi nta role model cyane nakuze sinzi ko nabivuga wenda abantu bakabyumva ukundi ariko ni bisanzwe kugira umwarimu wawe nje nakuze cyane nkunda umuhisi Lucky Dube uririmba gospel wewe yego kabisa no muri telefone sinakwicara byibuze nta ndirimbo yiwe kuri YouTube kenshi n'ubu ngubu ndacamukunda niwe twavuga ko ari we role model wa Ngoma si we role model ariko niwe cyane nakunze kumvaho cyane gusa nyine nkabisha muri gospel none kuri ubu urashaka kuvuga ati ndifuza kugera aha nuwe muririmbyi wumva wifuza kuririmba nkawe
biragoye ibyo ni iby'abana ndumva nshaka kuririmba nkanje ariko noneho mu bundi buryo budasanzwe ku rundi rwego tumenyereye n'inzego z'ahangaha muri churches n'ahandi mu bikoraniro bya hano hafi ariko ndashaka kuba international kwa ariko ndi propre moi Niki kurakora kuri iyi saha ndiko ndakora cyane n'ubu tuvugana hano mvuye muri studio hari turimo ndiko ntunganyayo hari n'abandi bantu bariko nigisha nyine yo mwari muri studio gusohora yego wow coming soon zirahari ya novuga ni ya Ngoma ni yaba ni yanje wow yitwa gute iyo ndirimbo tube turabwira abantu bitegure Nakarimo kavuga ngo nkoraho kandi mwami Yesu coming soon ya Ngoma abantu bayitege cyane uwo nizosohoka nka ryari vuba cyane nkoraho kandi ariko ni vuba hanga wow birumvikana kuticaye uri kurakora wow courage cyane mbega Ngoma mu muhamagaro wawe wo kuririmbira Imana ni zihe obstacle canke intambamye wagira wahura nazo uvuga ati izi zaranduhishije ndumva yuko ncitse intege ni bisanzwe kimwe n'abandi bose urabona umuziki dukora gospel ntabwo wimarketinga cyane uvuga ngo utuzarire wenda umusaruro vuba amafaranga azi vuba agire gute nk'iyo ngiyo cyane imbogamizi ni y'uburyo tuvuge ufite inspiration kuko jewe nta kindi cyahindutse buri munsi ngomba byibuze guproduire indirimbo shasha muri jewe ariko no bwa bushobozi rero bwa buryo kugira ngo njane muri studio izaje hanze nizafasha abantu kagenda bigorana nk'izo mbogamizi cyane ariko indi ni bisanzwe apart imbogamizi y'uburyo nta kindi kibazo ukunda guhura naco muri carrière musicale yawe bon sinzi ko nabikubwira nyine hari igihe uje ahantu kuririmba ukabona ntibimacinze neza nyine abantu ntibari muri mood yego abantu bakunze gucika intege ariko jewe niho cyane nza nkura imbaraga iyo ngiye kuririmba abantu ngabona abantu ntibari siho bari iyo nsubiye inyuma sasa ndavuga ati hano nshobora kuba peut-être ari nje bavyishe abantu bo baje gusenga bari muri mood swate nije watumye bari nyine kandi kwikosora nyine hariko nikosora ku ruhande rwa ugahindura peut-être ko abahaye ingia zitari zabo wow thank you hamba muri mu bijanye na carrière musicale je ndashobora kuvuga nti hari igihe usanga mwebwe nk'abantu mu composer ugasanga vyashitse wa compose indirimbo yatwawe n'undi muntu nta gihe uri compose indirimbo ugasanga itwawe n'undi muntu kenshi cyane ariko ndazo novuga nyine ariko nje ndabikunda nukuri vraiment sinzi ko no bivuga ngo uzumvikane neza ariko ndabikunda iyo umuntu atwaye indirimbo yanje kandi yagerera hirya kayiti yiwe kirazira ko noje kuvuga ngo ura muntu yabeshira indirimbo si yiwe ni yanje kubera ko nagakombe yafashe gakomba daha mu ruzi je mfite uruzi usigaranye ikiyaga cyose ntaco mpungukira n'ukuri iciza nuko wenda nawe yo bazaribiye wimuteza imbere bimufashe ariko ntaco bintwara n'ukuri wow Imana iguhezagire cyane ya ariko kandi nkaho nyene nje ndashobora kumva no kubaza nti none Ngoma umuntu tuzi aririmba agafasha imitima abantu benshi kenshi cyane turashobora gusanga abantu abaririmbyi bari kubaridoga ati abane musique gospel yo mu Burundi iri hasi cyane par rapport niyo mu Rwanda par rapport yahana mbega nawe ni kubibona hasi sinza hari baba bashaka kuvuga cyangwa hejuru byiza nuko bikora ku mitima y'abantu bigakiza abantu ibindi ni nyuma n'ijambo ry'Imana rivuga mushaka ubwami bw'Imana ibindi muzabzongererwa surtout amafaranga si burya si yo cyane twihutira kuko sekira bo urabona yakora karimbo kamwe akazamuka hari nabagiye banca mu biganza cyane ubu ngubu maze kuba abagabo ntabo mvuze ariko still nje ndacarindiriye nkuko amafaranga siyo ya ngombwa ngize Imana hakaba umutima umwe uhembukira imbere y'Imana deja je mbangize umusaruro ibindi bizaza utiwe rero nta tandukaniro igikuru nuko bikiza imitima y'abantu tuza Imana iri imbere hejuru cyangwa hasi mugane bavuganye n'usaga ya ndavyumva cyane kandi Imana iguhezagire kuri ico hari abavuga ati no
gospel yo mu Burundi vraiment sinzi igihe izodugira ariko Ngoma aravuga ati no biriko biraza nguheza kandi kamwe kubuhamya dimanche nari hari muri peace abantu miyeyo nari umutumirwa igende kuririmba hinjira umuhungu mbona ko yari nk'umubandi nyine abantu bamubonye batangira kwigizayo ibintu nyine naho umuhungu ngo yarari hanze yumva ngo ndaririmbye nari muzina ndirimbo bivuga songa mbere sinzi ngo yumva ngo arahiye numvaga byari bisanzwe kaga nta narabafashwe wenda mu rusengero none umuhungu araza batanga ubuhamya nyine avuga ko yumvise ngo ahiye mugani yo ngo bamusengere ngo agire gute ngo arakijijwe nyuma aza gutanga n'ibintu yari afite ngo by'ibimogi atanga n'ibintu bimeze nk'ibiheko sinzi ngo bari bamuhaye ngo abafumu ngo bya chance natashe nanezerewe kabisa wow even nubwo ntari gutahana n'igihumbi nubwo nari gutaha nkaburara nubwo nari gutaha wenda bakansohora mu nzu nari kuba Imana ngo ijuru habwe icubahiro kubera ko ubutumwa bwagendutse ikigenderewe c'ingenzi cabaye igikuru nuko unami basove yego ibindi ntaco bivuze ya kandi navyo bigenda urabona ntameze neza ya nakubwiye ko atacubaye nacubaye nuko navyo birimo nyine ku rugero rwiza kwanza tuzite gucye birumvikana cyane none nko balarme ntibaguhomvye kuba bamaze iki gihe cyose batakubona birumvikana bategezwe ko nkumbura byanga bikunda ariko nje ndabakumbuye birenze urugero impamvu ashobora kunkumbura nuko ndurugingo rumwe muri bo yego sinari kirenga cyane ariko kandi nari inyunganizi muri bo umva n'urugingo rumwe rwabavuyeho ariko kandi n'abahari barakora vraiment barashikamye ya nk'ubu kuri isaha hari abaririmbyi bakora gukurikirana bavuga bati twebwe twari twifuza kuronka conseil ya Ngoma twebwe turacara abaririmbyi turiko turakura muri carrière musicale mbega nihe conseil ushobora kubaha ingingo ngendegwa ko bavuga ati hari abifuza kumera nkawe canke kukuruta nihe conseil ushobora kubaha conseil rero bazonyegera ariko nanone cibanze hano nukuza afite umutima utuje kwanza ica kabiri bakaza kuvuga ubutumwa pana performance kugira umutima utuje ushatse umutima utuje rero ntibagira umutima urehareha cyane bumva ko bagomba kuja ku ma stage akomeye cyane bumva ko bagomba kujiriya kwitwa aba star surtout bagende step by step buravuna nta nubu haba wanashima yego surtout muri bino byacu nta busitare buba dukorera Imana ya kugira umutima utuje utarehare udashaka ibintu byibuse cyane donc niho bizofata imyaka 5 10 ntagacika intege nico nshatse kuvuga cyane wow ya baze bari patient umva yuko ivy'Imana bigiwitonze wow indi conseil rero nari mvuze ko baze arabavuga butumwa pana aba performer donc ntibaze guperforming ahubwo baje kuvuga ubutumwa baze ari abaganga sinzi ko byumvikana neza baze ari abaganga baje kukiza imitima ibindi biza nyuma kandi baze badashaka kuba aba star nkuko ubustar buravuna jewe ni umuntu anyise umustar nzavuga ko ari umushinyaguzi ari umuntu mubi yego mani baba rero wenda kuvuga gutyo ariko nkako mzumva baba basa n'abagushekerera sinzi gushekerera no kuvuga gute kwexagera kuvuga donc ibintu birenze yego ubustare bwonyine buravuna aho buba nyine nta muri by'Imana nta bustare buba no gukora turabakoze wow Imana igumugisha cyane merci beaucoup uti ni warangiza gukora uzuvuga ati ndi umukozi w'imbura mu mara no bazaze bataje gukomerwa amashi bazaze biteguye ahubwo kuvugirizwa induru babaseka babavuga nabi bagira gute niho hajyana kubwira ngo baze bafite umutima utuje uciye bugufi kandi babe patient atu wow Imana igumugisha cyane ariko rero nkaho nyene ndiko mvuga de la part yabo baririmbyi bariko barazamuka hari abashobora kuvuga bati okay twe dufise umutima utuje kandi dukoreshwa n'Imana ariko byaranse yuko impano yacu ije hagaragara kubera izo mpamvu z'uburyo nyene wavuze mbega wewe nawe nta yandi ma strategie ushobora kuba warakoresheje kugira ngo ushobore kuronka uburyo bwo kuba maze gusohora nk'indirimbo maze gusohora buryo burashakishwa burya bazaca umugani ngo ubushake buraruta ubushobozi nk'ubu ushobora kuba wenda nabuze n'ikirato cyo kwambara ariko mfite ubushake noshaka ubushobozi nkabona n'imodoka
mfite ubushake bwa ya modoka numva ko ariyo priority no kuvuga ngo uwo mwana cyangwa se uwo muririmbyi nyine mushasha ushaka kuzamuka igazo ushaka ubushobozi akumva niyo nico kintu cambere gihari azabubona yego hari shaka hari inzira ishika yego ya urakoze cyane kuri ico nyene numva umengo no kubaza still ukunda ya music nkunda kuririmba ya ukunda slow ukunda sinzi ya umusanzwe je nkunda slow music kubera ko iravugika donc uraririmba abantu baraho batuje bakumva nyine ibintu bikinjira indani ariko musanzwe yakonga je ngakora afrobeat nyine zino zacu z'inyafrika nyine zi ya Zulu 7 nyine afrobeat afro music niwo ririmba gisiremba ndakiririmba gusa sinzi ugitamba kandi ndagikunda cyane ariko ukiririmba cyane no gitamba ndabizi ariko mba numva ari ukutera abandi muri nane ya mu mpano zaho ukumva worekera abandi cyane ya nk'uno munsi yari bariko barakumviriza bakavuga bati je ngoma naba numva bamuvuga mbwa sindumva aririmba sindumva aririmba icoma basi nk'ubu bariko baragikora ikiganiro yikore mu gahogo basi twumve gato ico namubwira azoje kuri YouTube channel yanje akore subscribe ni Josue Ngoma Josue Ngoma yes ntibigo nande sinari bwakore subscribe yo mbega kandi vuba cyane ubunyene cyo ndayikora sawa ariko kubifuza akantu kakavangu gripe we nasara yemvuye muri sino n'umundi oya gira effort amini neno lake halilo sema nawe hata akawie ni kweli atatimiza ijapo sisi twabadilika yeye ni yule jana hata leo Mungu wetu ni yule Mungu ni yule jana hata leo milele habadiliki yeye ni yule wow. Thank you so much nukuririmba neza yo merci beaucoup sinogaya ntabikubwiye ijwi nyine ego vraiment bazoze meze neza Imana ibandanye gusika merci beaucoup merci mwarakoze kutwitaba asana murakoze kandi Imana ibandanye bahezagira murakoze cyane iyo ndirimbo Imana yisige amen kandi n'abariko baradukurikira no munsi bamenye ko ari coming soon ya Ngoma simwe ndetse n'inkazinga ziri muri studio ariko nyine hariho n'izindi ego okay nizasohoka uzoze rero iri kiganiro merci beaucoup ya reka rero tubashimire mwarakoze kutwita natwe turabashimiye cyane nizere ko nitwasubira kubikora ko muzo twita turahari yego iyi ni Power TV gutezanya imbere Empower mani bateza imbere imani bagura imani bazamura imani baba clear baba thank you murakoze cyane murakoze cyane